Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Vijay Singh na Kafitorium Gym Shillong. Ulalong nong ishimenta banyora ya kanam la duo ha ka overall bodybuilding championship Arajar Pulai kat bau penyolat mi pala nakasatar gym fitness umulong West Yente Hills ulaya ora ya kanam overall men's physique championship Arajar Pulai ha ka rensan ya ko penidoksa kabalatip kum ka third all Meghalaya amateur bodybuilding championship Mr. Ironman amateur Arajar Pulai yakni rensan penidoksa la penyai daka Jaintia Bodybuilding and Fitness Association haringkat kejinga trelang bat ka Meghalaya Bodybuilding Fitness Association bat ka WFF India hak arterik unailur Arajar Pulai hakaliang gi kenthai ya kanam Women's Fitness Championship Arajar Pulai layora daka Whitney L Mauplang na ka Genfit Gym kat bakaru pina jasan na ka Fitness First kalayora ya ka kerdan baar bat kasawa kani lakyang na ka Body Mass and Fitness Gym Joai kalayora ya ka kerdan kabalai ya ki khustam na sam do doloi jong ilaka Joai uba Puramon Kinjing ubalalong kumkongsan bat uba Chibon Najar ubadai Chief Engineer jong katnat PHE ubalalong kumsumbut kongsan baki wikiwi ba klan pamet ko chai ko fia ijibe mani thili ijibe mani kan toy ijin se chong her nye nyong ila mani ko paralyze dan ibe em thau chong e markat e bor yo chakri e je kan ko im yo kamen skemi wa lamba kini ki judges ki yong i chiru bokini participant ura chimbanta ni sgi open home se amnom to du ngai pi ki nong wan Handrai ko penum se ni ko purom yang gari bukan cai guru ke state Meghalaya bagari India hurok ko bi iwa di kami bele ni benta yang gari bukan cai guru to ke spa ko dor tam ko sami ya ko purom wa ya ganam ko wa ikam ki guru emi tikle ko le ye wa ba
49 is Rahul Kumar. 50, Rajanikanta De Parma. Please raise your hand when your name is called. Trunk number 51. Okay, relax. Side chest. Relax. Okay, relax. Side chest. Okay, relax. Step up.